Lakhipuronline puthokchaba August ki tang 16 nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroiba Pao yanaba porakpadagi matam kaktana chatharamba jiribam ki public curfew handokre Union Home Minister ki Medal for Excellence in Investigation ki ming lauthokpada Assam Police ki SI mitei nupi ama yaurakle lambi gi laibak thiba thodok amada tolen khunge oja ngangom komlakanta leikidre Assembly of Journalists AOJ gi anisuba convention agartala da pangthokre amasung Maharashtra da pangthokriba National Pencak Silat Championship da Manipur gi miyoi 38 sabati mama sarugyari Haujik mapungoi pa pau tabirase Chahi khudingi leptana pangthoktuna lakhibagum ngasi August ki tang 16 athauba singi numit Manipur gi mapanda lamdam asiki mapamda tongan balup kayana su paksana numit asi pangthoknare numit asida athauba birti kendrajit thangal general ni chingba leibak ningba athauba kayana British ki mayok leptuna mama leibak ki damak thawaina pontha piduna maraibak ningba gi thauna adutki Jiribam gi MLA Asabuddin Jiribam gi police ki makok thongba miyoi sing amadi liching gi miyoi sing ka wari sanaduna yanaba porakpadagi matam kaktaba public curfew handokre tha asigi tang 10 dagi Jiribam police ki SP M Pradipna utkhiba thawong gi mathakta Jiribam praja singi apamba yenglaga liching jirina tang 10 gi numidang dagi matam kaktana public curfew lauthokhiba du ngarang thangje numita handokle haina liching jiri gi chairman W Dinesh Maitei nangarang paumi singa unaba amada phongdokre wafam asi ngarang Jiribam gi babu parada leiba Irabot statue gi makhong da pangthokhiba pau gi mifam amada mahangna phongdokhibani makhata na mahakna hai thasi gi tang 10 da liching jiri na sinduna community suna yawba peace rally ama chananaba sinba matamda ikang khanghaudana Jiribam gi ADC na 144 curfew thamjilakpadagi praja amati police ani gi marakta irang thokhi asoka panjawna rakpadagi Jiribam gi SP gi mathakta yaningdaba amadi pendabadagi Jiribam gi prajana public curfew lauthoklaga akanba mongda public curfew ban chatharaktuna lakhi adubu hauzik oiriba pibam asigi matangda Jiribam gi local MLA Muhammad Asabuddin masamak yauna police department ki miyoi single loinana mifam mafam leba matung lamdam asigi hauzik oiriba pibam asi yenglaga matam kaktana chatharakiba public curfew handokchare loinana hairiba curfew asida tongan mafam singdagi miyoi kyana achaubu thodang lauraga yamna mapung phaba hingsa yaudaba curfew mapung phanbagi damakta liching jirina miyamu thagachari haike loinana makhata peace rally asisu chatnabagi damakta sem sajari haike punjarib simaroina na khoi August ki tang 10 da jiri da peace rally ma chatkanaina khoi sem saba gan tawjarakanda sem saba tawjara lichingna swai silakanda tawkhibadu khoi numituga khanghodana khoi gi administration amadi jiri gi laiba police ki mage da khoi gi 144 thamjalakanda kano mala khoi bab tanandaba misunderstanding am laina kanda khoi irang thokhiba so panjau hiba adumba kano tawrokpadagi SPC gi mathakta khoi pendadana khoi mayamna jiri mayamna public curfew lauthokanda ngarang si yam akanba mongda ngasi phawbuse khoi chathaduna lakpani adubo hujik leiba situation singi matungina ji daleba local MLA su yauna hariba khoi gi police department gi miyoi singaloina na khoi ji mifam matungda khoi lamdam sigi huji leiba situation sigi yengjaraga mayam yawana yengjaraga khoi hariba khoi public curfew si khoi khudakta gi handoi haibasi ai mayam mafamda lauthokchari loinana hariba curfew asida tongan ba section dagi amadi tongan liching gi organization gi body da yauriba khoi thomi sing noi lekai da leibiriba ima sing dai maru mapang sing dagi kano sing mayam naharon mayam singna yam akanba thodang lobirakanda yamna mapung phana khoi hingsa yaudana asuma curfew ma pung phan bi damakta liching gi mage dagi thodo hono thagat pagal loinana yamna khoi gi
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯂꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯀooperation ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯡꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯀooperation ꯄꯤꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯖꯤꯔꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯋꯤꯡꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ PH ꯁꯥꯟꯇꯤꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯋꯤꯡ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯨꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ SPꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯖꯤꯔꯤꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLAꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ SP ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯎꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯕ ꯇꯧꯗꯅ SP ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄꯁꯨ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯖꯤꯔꯤꯅ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ऑफिसरसिंगा वारी सानरबा मतुंग शांति लेना नुंसी चानना लैबा पांबदगी कर्फ्यू असी हंदोकजबनी हाइबा वाफम फोंदोकी हाइना जीरी न्यूज नेटवर्क तगी फंगबा पाव असिना हाइरी चाही असिगी ओइना यूनियन होम मिनिस्टर की मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन की मना पीबदा लेबाक असिगी पुलिस पर्सनल चामगा निफुगी मिंग लाउथोकपदा आसाम की पुलिस पर्सनल मरी की मनुंगदा मितै नुपी अमा यावरकले तिजिन हुमजिनबगी लमदा थोदोक हेंदोकना मथौ निंगथिना तौरिबा पुलिस की मियोय सिंगदा पुगनिंग थौगटपा ओइना मना असि लिसिंग अनिगा 19 दगी हौदुना पीदुना लागले अदुगा मना असि चाही खुदिंगी अगस्त की तांग 12 दा लाउथोकतुना लाखिबगुम हंदकसु ngarang मना असि फंगलबा लेबाक असि मियोय चामगा निफुगी मिंग लाउथोकपदा आसाम की पुलिस पर्सनल मरी की मिंग यावरकिबने आसाम की ओइना मना फंगलगदबा पुलिस पर्सनल सिंग अदुदी डेप्यूटी पुलिस सुपर श्री सुरजीत सिंह पानेसर इंस्पेक्टर श्री दुर्गा किंकर कुमार इंस्पेक्टर श्री आरिफुल हक अमसुंग सब इंस्पेक्टर श्रीमती M थादोय सिंहने पनबयाय श्रीमती मैस्नाम थादोय सिंह की लमजिंग मखादा कार्बी आंगलोंग जिलादा पोक्सो की केस तरुक माइपाकना पांगथोकि हाइरी स्कूल दगी हलकपदा लंबी की लाइबक थिप थौदोक अमदा कासार तोलेन खुनगे ओजा nganगोम कोमलाकांत लैखिद्रे अदुगा अतोपा ओजा नुपी अमना अशोकपन नंगले थौदोक असि ngarang थांजे नुमित नुंथिलगी पुंग अमगा मिनिट 15 रोम तारकपा दुआइदा नेशनल हाईवे नंबर 53 की जुजांग दा थोखिबने थौदोक असिगी मतांगदा फंगबा पाउना हाय लालपानी खोइराबाद एमई माद्रासा स्कूल के ओजा nganगोम कोमलाकांतना महाकी स्कूटी दा स्कूल लोइरबा मतुंग महाका स्कूल अमतदा ओजा ओइबा दोलोग्राम दगी नीलोफर अहमद चौधरीगा युमलोमदा हलकपगी लंबीदा जुजांगी मफम अमदा तुंगलोमदगी लाकपा ट्रक अमना थोमजिनदुना मखोय अनिमक लंबीदा सिटतुना ताखिबनी हाइरी मतुंगदा मखोय अनि पोइलापुल इमानुएल हॉस्पिटल दा पुकटपगी लंबीदा ओजा nganगोम कोमलाकांता लैखिदबनी हाइरी लैखिद्रबगी हकचांग पोस्टमार्टम की दमक सिलचर मेडिकल दा थाखी थौदोक असिगी पाव तारदुना लखीपुर एजुकेशन ब्लॉक की BEO लालनपुई टूलर हॉस्पिटल दा लाक्तुना यंगसिनकी मतुंगदा लखीपुर पुलिस की मियोय सिंगना ट्रक अदु फादुना पुलिस स्टेशन दा पुरखी थौदोक अदुदा सोकलबा ओजा नुपी अदुगी मखाता बलायंगी दमक सिलचर दा थाखी हाइरी असोमदा मतम कुइना ओजागी सिनफमदा लेरकलबा nganगोम कोमलाकांता यंग फार्मर्स क्लब तोलनखुन की जनरल सेक्रेटरी ओइना फम पुनमता नतना समाज के ओइबा थबक थौरम कयादा माइपुनना सरुक यारंबा ओजाने महाकी लोइनबी अमदी मचानुपी अनि लैहौरी महाकना मनुंग मतम सादना लैखिदबसी महाकी इमुंग मनुंग खक्ता नतना खुनाय असिगे अचौबा मांगजबा अमनी हाइना यंग फार्मर्स क्लब तोलनखुन की प्रेसिडेंट अथोकपम नीलकांतना फोंदोरकले त्रिपुरा की मखल कया की चौखट थौरमदा मीडिया की चावरब थौदांग लेरी
ngarang August ki tang 12 Tripura da media ga mari lenaba khwaidagi chawrba loop ama oiriba Assembly of Journalists AOJ gi anisuba convention Agartala Muktadhara auditorium da hodokpiduna Chief Minister na wafam asi phongdokhibani Chief Minister na hai sarkar gi makhal kaya gi chakhot thorom sing lenga khaktana tawbangamde masida media gi mateng yaudana mai pakpangamde aduna positive oiba wakhalonda thabak tawminasi haiki Thoromda Lubasigi Vice President Shekhar Datta, General Secretary Sanit Debroy, Secretary Bishwendu Bhattacharji Wangangki. Inner session the President Member Oina Lubki General Secretary Sanit Debroy, All Tripura Newspaper Weekly Association ki President R.K. Torunjit Singh, AOJ ki Member Uttom Chakrabarti, Sujit De Sarukyaki, Aduga, District Subdivision Kudingdagi, Mihut Singh Sarukyaduna Wangangki. Lubasi Ate Shukumang Choksinanaba, Sujit Debu Convener Haplaga, Mioitara Matoina Saba Committee Amasu Semkre Haina, Agartala Dagi Pangba Pawasina Hairi. Indian Pancak Silat Federation gi Bidyang Makhada Maharashtra Pancak Silat Association na yumbu oiduna August ki tang 12 dagi 15 phawba Minatai Thakre Indoor Stadium Divisional Sports Complex Nasik Maharashtra da pangthokadoriba 13 rak suba Senior National Pancak Silat Championship 2023 da Manipur gi mioi 18 na saba team ama sarugyari Championship asida Manipur gi sanaroi singna Tending amadi seni event animakta saruk yagani haina coach Nawang Ngangomna hairi panba yabadi championship asidagi chaliba chahi asigi November thada Goana jumbu oiduna pangthokadoriba 53 lak suba National Games ta Manipur gi mahut senduna saruk yagadoriba sanaroi sing khankatkani Pancak Silat Association of Manipur gi President Laisram Syam Kumar amadi Secretary L Ranjit Anina Manipur gi timbu chauna mai pakna nabagi damak yaipa mongol piri Khomjinba Pao Lamdam masigi maming lairabi Lady Skin Specialist Dr. Sahajubin Basir Ningthaukaaba numit khudingi Well Care Medicals Lakhipur town da laktuna layengadauri kudong saba si lobiho advance booking gi damak Well Care Medicals Lakhipur town gi mobile number 8134835398 number asida call tawbirago Khomjinba Pao Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar anina kusamnaduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasina tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak bijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training Emergency Medical Staff amadi RMP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare SMDEP Civil Hospital Silcharda practical tobagi kudong chaba su thamjari akupa marol gi damak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silcharda lengsimbirabu natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiyo Potsambam Chanu Albinagawi, Institute of Medical and Paramedical Science, Bachelors of Vocational in Operation Theatre Technology Tamni. Gracewell Hospital practical class Tajabani. I have Hum Madi Matunda Operation Hum My Pangasi Sabangan. High river courses Hojiki Matamda Yana Kudon Chaba, most interiors and Madina course and hygiene. Mayamsu High River Kudon Chaba, Silobinaba, Pharmacy Hygiene. I give me from the side of the Barak Tampak I suggested the Institute of Medical and Paramedical Science the pastor of the Pania of the SMT Civil Hospital ICU technician and Aroibada Maruiba Pao Amukhanna Yanaba Porakpadagi Matam Kaktana Chatharamba Jiribam ki public curfew handokre Union Home Minister ki Medal for Excellence in Investigation ki ming lauthokpada Assam Police ki SI Mitei Nupi ama yaurakle Lambi gi laibak thiba thodok amada Tolen khungi oja ngangom komlakanta lekhidre
Assembly of Journalists AOJ gi anisuba convention Agartala da pangthokre amasung Maharashtra da pangthokriba National Penkak Silat Championship da Manipur gi miyoi 38 na saba team ama saruk yari. Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.